adeɛ no. Yemu adeɛ ne deɛ. Munya bi insie ma adeɛ kye so. Ye ma adeɛ nchi nam no ni saa nyama nyina so. Se bi ka na adeɛ kye so a. Munnim na ma nam ni bi ka ofie ma adeɛ kye so a. Won fa ojan hye. Ese wodi gye hye. Yes. Etiti aye. Wow. Passover ni rules ni bi ni. Wow. Ni rules ni bi ni. Etiti a enam na nkama bi adeɛ nchi so. Wow. Adeɛ be kye so a hye no. Yes. Efe ye ba. Ya hunu Passover no. Yes. Yɛnkɔwe sɛm bi ɔsa no Exodus chapter 12 verse number 42. Exodus 12 Go. verse number 42. Was anadwo de odi mewrade. Me pa cho se Passover yɛdi time bɛn. Anadwo. Time bɛn ni yɛdie. Anadwo. Fa anadwo to trim. Yɛdi na anadwo. Yɛdɔ ba de na se. Verse 43. Verse number 43. Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses na Ɔka kyerɛ Moses ni Aaron sɛ. Yɛni twam no ahyɛdeɛ. Wɛn ni twam ni dan. Ahyɛdeɛ. Na ahyɛdeɛ da ho. Yeah. Ɔnanani biara ɛnni bi. Na nani nya dan. Ɔnni bi. Na gye sɛ woyɛ Israel ni nko na ayɛ dan. Wodie. Woyɛ ufiri Asia ma ufiri Syria ufiri Pakistan ufiri hinkra utimi nya dan. Ɛnni. Ekodi bi. Ni eba New Testament hwan no nani ya ba hwɛ no. Okay. Ɔwɔ bi ni bi. Kromafo no nko na adie. Wow. Yɛmra ni ɛmɛ check yɛyi ni wan aba. Me se wodi nsanya pɛ. Me se wo ba kyerɛ kɛkɛ. Yes. Me se wo ba kyerɛ kɛkɛ. Yes. Nyankopɔn ni wo bi ka. Yes. Mo nya dia mo pɛ. Yɛba point so. Yes. Yɛmra yɛhunu yɛdi na nadwo. Ɔnanani ni bi. Tiaye. Yɛbɛyi ɔnanani yɛbɛyi no 1 hwan no ɔnanani no oni die no. Yɛnkɔ date yɛdi no yɛhunu date no. Yes. Se wodi no first month no. Yeah. Yɛnim yɛhunu. Okay. Yɛnkɔ daben yedi apudi ni sada ni wia na ne na watwe betimi adi. Okay. Ne bosu betimi adi biom. Really? Ne bosu miansa betimi adi biom. And yanko babu num. Okay. Exodus chapter 13 verse 10. Exodus 13 verse number 10. Aso benka say. Was intidi atumdie so. Wasi ye ni sa tumadie ye odi ama ye so. Awo ni brem. Awo no ni Yankopon say dan. Ni brem. Ni brem. Afeda. Ose dan. Afeda. Afeda once in a year. Wow. Once in a year. Ye did it once in a year. Yes. Me see dem aso for nyejo. Ma aso for nyejo. Ni dia me ma question time. Yes. Come forward. Me dia me say. Me ma aso for nyejo. Oba de Israel. Amen. Omi akumam. Amen. Efe gade bia. Israel for the Passover. Yes. Okay. Moses the leader of the Passover. Yeah. Moses be sham kombi. I will tell me chapter 18 verse number 15. Okay. Deuteronomy 18 Ya ko Bible no. Me pese me jump fast. Number New Testament. verse number 15. Kwaso. Wonti odifo no. Wase wontie odifo no. Atefia sam no no. What? Odifo ofri wo mu. Moses na ka so odifo free Israel memu ha. Ofri wo nuanu mu. A ofri wo nuanu. Atesem me. Ati so onu Moses no. Ana Awurade mu Awo Nyankopɔn. twediam pa Elohim ya we beyi na ma. Obema na so ama mo. Obeyi na ma wiase Ono pa. na ya mutie no. Onu oba ya nyadan. Muntie no. Yenim nipa ko no a ɔka na wasɛm no. Etimi se New Testament ama. Okay. Aka mi hu nipa ko no da. Because was what give 40 so ne beyi no. Etinya bi mu kan ka ba mo say Joshua wasɛm no ɔyɛ dai. Ɔka. Enye Joshua wasɛm no ɔka. Na mum na ɔhyɛ nkɔm ato wɔnti ye ba John. Okay. John, New Testament, John chapter 1 verse number 45. John chapter 1 verse 45. Philip Was na Philip hunu Nathaniel. hunu Na Nathaniel. was in say. Ɔka kyerɛ ne sɛ, Dear Moses. deɛ Moses Awa mremu no. ɔwɔ mmara nim. Ni dear difo no tro ne ho Ɛne asɛm deɛ no. difoɔ no twerɛ ne ho asɛm Dear no. hunu. Deɛ Moses Yes. ɛwɔ mmara nim. Aha. Ne deɛ difoɔ no Etro ne ho ɛtwerɛ ne ho asɛm no. Yɛhunu. Yesu. Yesu. Joseph go from Nazareth. Messiah no. Yes. Yɛhunu. Yes. Ɛna wɔn nkɔm na Moses hyɛ no. Ɛyɛ Yɛhua Messiah. Ajinkwa Messiah. Yɛagye nkwa no ne yɛahyɛ no nkɔm. Yes. Yɛhwɛ deɛ yɛka. Bible say Moses aka. Abam. Yɛhyɛ no nkɔm. Yes. Waba deɛ a. Deɛ na ɔbɛyɔ. Yɛnim deɛ ɔbɛyɔ. Okay. Bible de bɛkyerɛ deɛ ɔbɛyɛ no New Testament. Okay. Enti mi pɛ sɛ metwe wadwi si baabi yie pa sɛ Yesu bɛsesa adeɛ bɛyɛ new Passover. Yes. Wow. Ɔbɛyɛ new Passover. Ɛfisɛ John hu no no. John the Baptist meeting no. Ɔhu nipa ko a ogyina hɔ no. Yes. Wow. Who is who any part? But Nyankopɔn hunu Onyankopɔn fam no nim dwuma ɔde ne bɛdan. Enti for God so loved the world na da hɔ no. Yeah. Hallelujah. Amen. Anu adi ne kɛkɛ. Yes. Wanya one person pɛ won ti ase da. Wow. Bible nyina so kɛse pa no. Wow. For God so loved the world na da hɔ no. Sɛ do Nyankopɔn do wiase ni. Ɔde ne ba wo no kro no ma yɛn no. Hallelujah. Amen. No bi obɛgye na die no. Wow. Ahwe na confuse. Debi. Anya sa babodam. Yes. Anya sa bɛgimi. Yes. Anya sa bɛdi nkwasi asam. Yes. Okay, John 1:29. John chapter 1 verse 29. Yeah, Bible no. Was in Nyankopon adwama no. Nyankopon adwama. Nyankopɔn guama no. Was na de chi ya no. Guama wasa yeyi. Aw. Guama wasa nasi. Muma yemfa nasi.
Emano, no saye. Missy, Muma Yefa Nasi Mano, no saye. Missy Obama saye. Obama was Nasi. I am symbolic. Muma Yefa Nasi Mano, no saye. Missy Muma Yefa Nasi Mano, no saye. Obama, why you not Obama or you are somebody a day? Out of one. Yes, you can so die, yes, or damn. I am symbolic. Yes. Or deliver jam of John, the department, our Old Testament. Yes. When you want for the bono, when you pop a bob, when you want for the bob, pet. It's yes. And the father so, yes. I a new Passover. What's the idea? You heard him say yes, Riba. Your honey will say yes, Suba. And was he share? Now, some of you and say, Yanku point drama. Yanku point drama. What you see, Bonia Only yes, Bonnie Quanodan. Only do you yes, Bonia Quano? Only yet about your jump and Lohim Yawasi. Out of one, add it to the yes to buy. One buy and I won't fit yes any Passover. Okay. I have bread. Papa. It was not a buyer. These are for the Passover. Okay. Or not a baby Passover. All right. I know with your diet. The Brenna, you don't obey your drowning. Am I? The Bible say, now, Tiasia, Tamano, only time so the Bewon. No, with deep Passover, and yet would it be? That's happening no yen in Sanchez, the Tuma Pepper. Young Papa, you graduate John chapter 2, verses number 22. John chapter 2, verse number 23. Also, was it no Jerusalem? Was no old Jerusalem? Chama Afashanase. Chama Afashanase. In the Pembe who is was no Yasi. Chama Afashanase. How did the young one? Okay. That be the player then. Bible see. No one Chama Afashanase. Yes, by Chama Afashaman and don't cause the Yakopim say. Ni bless or the Nipper, you see an idea. Also for Jaya. Yes. What do you mean that you want to jab Jai? Papa Cassina town. Yes. When we use wine, no problem. Yes. We use calipo, no problem. Yes. We use mascatala, no problem. Yes. We use abrobe, no problem. Yes. Abrobe. Aye. Wow. Why you swap abrobe? No problem. Yes. Oui. Who cried no problem? Kakasi. Now what you best say? Hallelujah. Amen. What would you say? You be so biaba. And you say on and you bet here. Yeah, Passover. Me what? Yeah. Now abrobe say oh. Abrobe me say oh. Me say abrobe say oh. Force Debbie, young Pakan, you do. Yes, Mrs. Member proof. Hallelujah. Amen. What did you with the Bible go out? Yes. Or what your man tells you? Amen. Who did your Bible can have? Bible, Cassa, Ever Moses, yes, and what Cassa for Passover. Yes. Once a young Jesus Christo, Yashan come. Bible say, Yashua Messiah, Moses Cassamano, I'm able for flay. Emma John who said, "Oh, Grandma Naba." Yes. Yes, one Casa Becassa. Yes. Or the Casa say on one, Abeka, say on Swabeka. John 5, verses number 45. John chapter 5, verse 45. Moses watching the dear. Moses watching the dear. Was he Moses say? Yes, the cousin was the moon, your man say. Mina de Mucha. Me, Yashua Mabamizano. Mina de Mucha. Our general. Don't a general. Only Moses, somebody money torn us on. Somebody Moses, yes, the cousin. Okay. Somebody Moses, the Yakami, yes, your budget. If it's someone, why not trying? Moses, hallelujah. Amen. Wow. Wow. What was that? Assembly, you know? Yeah. Wow. And we are this walk 2 Old Testament actually. Obey your problem. Yes. I am in 2 as well. Yes. Any New Testament, you know? Yes. At the Passover bang and a wooden. Do we celebrate Passover or communion? Sembeba. Radimantias, I'm going to send count. If you go Hebrews chapter 10, verse 4. Hebrews chapter 10, verse 4. What's everything and Anthony? What's everything and Anthony? Any minute, and many money, and Tinian Pataboni, or Yanko Person departed, or Yanko Person departed. No way, Emma, when you person departed, no way, Emma, and if all the same man, yes, in Anthony, any minute, many money, and you bonnet. It will not go person when you parted Musiana. Yes. When they didn't Musiana. Say, or do we say? Yes. In the bow of corner my. Yes, never be your giant. Abessiana. No, Bessiana. Oh, never say yes, kiss all. To catch what she has for no catch yes, you have for say. Obey. Come of us can Johnson's
Verse number 53. John chapter 6, verse number 53. I said that. Yet here are the asem. I swear for no me 72. I said we to the papa maku 60. At was in Tidia. Why? Was it? It is yes, someone. You da for bufu. You da for bufu. And yes, see one say. Yes. All babies say 9 more jadi ni pebia besia 9. I catch there. As you have for say. Na kwan kwan say. The kwan say. Someone knew the papa no. Someone read odi papa no honam. Na man no mo ja. Na man no ni moja. Muni kom. Who's with the communion? Kama wani so briu. Who the communion? And now the Passover. Yako babu. Bible say. Someone knew the papa. Someone need when the papa no honam. Na man no mo ja. No man no moja. Muni kom. Kwa. Wow. Do de me honam. Efe no be chire mu. Mfaso awoso. Okay. Do be di no honam. No me moja. No be ni moja no. Our dan kwa. Say the pako no wadan kwa. Menya ni so de pani de di chire. Mfaso abenya ni say. Kam menam. The bi. Kam menam. The bi. Wow. Hey. Uwa wada. Yes. Obenya no de di chire ni mu. Me honam ya duane ampa. Ne honam ya duane ampa. Me moja ya no ni ampa. Ne moja so ya no ni ampa. Do de me honam no moja. Dinu honam no ni moja. Metre ni mu. Obetre mu. Ono so atre Na mu. so atre ni mu. Oka esua for 70 kai. Sister no kaw. Yanya baifo. Abai wonam. Abai no moja. Ye ni wachi bio. Taka 12. Yes to be some question say. Ha? Sister ko. Yeah. Verse number 7. Ko. Yesu asidi bi ne say. Na ka che du mi na ka say. Monso. Mo pese mo ko bi ana. mo pese mo ko se ne sister ni kwa na na. Simon Petro bo say. Wọ́n Peter ka che say. Awurade. Ya ji kwai. Han tani yen Kwan che ne yakọ. Wona wodan Wọ́n na wodan kwansam no. Yesu ya di. Yesu ya di. Ya hunu say. Wono Nyankopɔn krokron ni na. Nyankopɔn krokron ni ba. Hallelujah. Amen. Peter jidie no. Yeah. Ya hunu so Nyankopɔn krokron ni ba. Yes. Orofo wutia me. Mo ade mra. Yes. Woni mra wo so. Yes. Ya nyagwama no. Ogwama de be kire kwan obefa so a. Obetene ne ho. Ade abaye Passover lamb. Wow. Twema fa hye gyan. Nti so for bet maka che o Yesu bae no mo di Passover. Etu ono no de na obaye ye no. Nti betuma ani say de opa bia. Obekira wo. Eti asuafo sister ni koye no. Woni bro mo hu no mo. Bro mo nu mo ye bra Yesu ankasa ebetene ni padua. Okay. Ede ma asuafo na di. No mo yo maso. No mo titi mo mu say wa nane. Wan kum ne ho amfa ni padua ma wo. Okay. Enti ye kwawe Luke Okay. chapter 22 verse number 7. Luke chapter 22. Brother so ye no. Verse number 7. Say, oni ni padua be si Passover no. Yes. And Uganda na mu. Yeah. This is Passover date ni pepe. Yes. No 10 no. Sa Passover date ni pepe. And yes ye kunu. Yes. Kaba nu. Was it twemu ni Si sie? twem ni sie. Na was na afi epiti da a esase wo kum twemu dwan no. Pity da se wo kum dwan no. Edru ye no. Aduru ye no. Osuma Petro ni Yohane. Osuma Peter and John. Se mon konko sie twemu no ema ye. Sie twem nya. Na ye medi Me pa cho ha nyina wo mention communion. Passover. Yes. Opa read English fast. Now read English in yanko. Okay. Ati. Also for men maybe big jew. Yes. And my Bible school. Nyame mfra don't call yourself. At all. Men mfra ho. No correct. Men mfra ho. Yes. Men mfra ho fra. Yes. Yes, I be nyame ma. Nipa do abade your penche che de be konkwam. Yes. Wo so tie nia. If your pastor tell me say sanwa, change your pastor and be free. Look chapter 22 verses number 7. Verse number 7. Okay, you are reading from the New International Version. New International Version. After taking verse 7. No, sorry. 22. 22 verses number 7. Verse number 7. Look. Okay, look to it. Okay. The Last Supper. The Last Supper. Yeah. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be crucified. Passover lamb. No. Me a pretty press. No. Communion lamb. Passover. Yes. Yes. Jesus sent Peter and John saying, go and make preparation for us to eat the Passover. No. No. If I can't do anything, can't do anything. Yes, am I? Now, what's he say? No, catch him say. Was it he now per se ko si He twam. no Ana was he share. I no catch him say. Mudu krono mu a. Mudu krono mu. Oni ba bi osunsu kru a. Oni pa bi osusu. Mu be hia no.
munhyia no muni na chi na munko efie obewura mu na munsi efie wura no se keche fie wura no se chechirefo se ehina awohodan a me ne suafo be di twam no wo na obekire mu abanso asa kese bi a wahyehyɛ mu ɛhɔ na munko siesie na okokunu nsa de ɔka kyerɛ wɔn na omu siesie twam no yes eti ya wie twam no omu siesie no ɛhyehyɛ bɛ na wɔ ho okay obia wodi twam no bia adwan hallelujah amen why ready anadwo no aye be kunu okay yɛ sika beto no mene yesu asuafo ntewa anwoma so ɔmo twɛn ayomani han ehwe odwan ko a yesu nazareni misaya ade ba ma wo wow obi afie so dwan ready yesu dwan wa he to anya asuafo no betrase verse number 14 edidi ekire was na donu duru ye no obetena ase na asomafo no kan ho o ka kire won se pena me pesa me ni mu di twami ansa na me huna mane na me semu se me ri ndi bibiom jida ba mu nyankopon ahenie mu na ofa kruwa no da ase eno ka se munyi yei munchem na me semu se me ri numbo be abam nsuo bibiom me patie stay ha but dem nsuo e for fili yesu anu nyankopon komsa wa shato me numbo be dem nsuo odofo me fa kalipo nya at all. It means you are not ready. No, to prepare the food. When you are ready, men for vine nya. No. Me for say mascatala nya. Vine and only boben. Yes. Boben mi biaba. Mechaw ha. Hallelujah. Amen. Eti me do ko ye ti a ka say me num benu boben mu nsuo. Yes. Yes, they changing. Woni ma me catch out. This is new Passover. Or kreti. Et ne dia no bia moja and obi atwiegu yi. Okay. Amen. Amen. No obi ni kan pura no. Yeah. But yes, the Bible so penya kuruwa. Ano ka se bobe mu dan. Abamu nsuo. Bobe abamu nsuo no wachim. To read English Bible no say not fermented vine. Etien kore vine no. Bobe no. Say the ancient come say Genesis chapter 49 verses number 8 to number 12. Genesis chapter 49 verse number 8. Judah. Wona wunua mbe yiwaye. Judah wona mbe yiwaye. Na won sabetia watamfo ekon so. Judah ani Yesu pie fi wo hu. Yes. Ti Oshra Jacob ma no. Yeshra wo no. Asemu a de papa kan yani. Yes. Judah wona mbe yiwaye. Isaac a friend saying Jacob Oshra ne ma no. Hallelujah. Amen. Asemu anu o ka kire Judah. Yes. Aye ne ba. Say Judah. Wona wona mbe yiwaye. Wona wona mbe yiwaye. Won sabetia watamfo kon so. Won sabetia watamfo kon so. Waja mabekoto wanim. Jataba ni Judah. Jataba ni Judah tida. Ya kasa the Lion of Judah. Otiasia. To si Jataba ni Judah. Kwa. Honam so na wodi benyini. Meba. Na okotoi. Obutu se jata. Etu obutu akwale su butu wali ede sato no. No obutu se jata. Ene jata beriye. Ti se jata beriye. Han no obetimi hanya wo. Ano se wo de betimi hanya wo. Ahim poma. Anu ochi ahim poma. Every free you dancer. Every you dancer to check about the root no mu. Wo say no na David yadan. Solomon yadan. Ahim fonkwa piepie. Enam ani agye komisi aso be yadan. Ebe pie ye. Wow. Emrase poma. Every free the 9 times. Every to Wednesday. Jesus Yeshua be say ye. Or be say emrafo from my. Or be a new Passover. And the back was say. Esu difua. Hallelujah. Amen. Esu difua. Amai be ye city adan. Amano. Obeba. Osan na frumba obebem. Na osan na frumba obeyina maye no. Osan na obebem. Na frumba bere obobe abapam. Osina tadia wonsam. No osina tadia wadan. Isam kwa. Osina ntuma obobe ababajam. Ni hallelujah. Amen. Ni ntuma ayo obobe ababajam. Ati bobe ni wuchima. Me kaladi. Bobeni me wada je pa. Bobeni uchima ne kala ni. To si bobe aba moja ba ekọ de ekọ wa mesra wa ekọ bobe aba ni. Yes. Emunsuo ni. Na sika obadi Yakobon ni. Amen. Ti bobe aba no. Me chimi ya nya ni. Na ntoma bobe aba moja. Na ntoma bobe aba dan. Moja ni. Na bobe ani yakọ. Bobe ni yadan. Ko. Ani. Bobe ni.
Also for our use of this is the color of our so Sienini. Am I moving for? Debbie. Who's your idea? Yes. The having no dear. Debbie. What did you tell? Kayalo. Bobenini. Yes. Michimi Kalani. Yes. Abrubensuni. Yes. Did you wait born on the charm of the blood of desire? On what body Yanko Ponu and Yansa, what Yanko Ponua, or Niman Nansa Nimsa, Bobeno, hallelujah. Amen. Bobeno, Uchiman Kalani, as the Old Testament, you know, on Yanko Pons, I give you with your giant. Wait to be a new Ghana, and now bet to be the Bobena then. Because we shall be your blood, the papa, every woman. Yes. And you say, Bobenu Unsiono, hallelujah. Amen. Can you be on verse 12, verse 11? No? Verse 11. No? We are checking. But we are full of check it too. No? Yes. Check it too. No? Or stand up from Oh, that is all necessary for say vinto. No must catch la suya koko. Aha. Maybe say a fruit no. And I say the chemicals afra. When me chim bobe mono. Tino you should not fermented vine. And ya mono no one adi jama the blood of Messiah. Shall I be what's it? Or stand up from babem. I send a flume no babem. The fumo bill pam. Na na flume big no bobe pam. Yes. Ko. Then tumo bebe abamotem. Was na bobe abano. Uchi ma ti se moja. Yes. Bobeni yako. Bobeni hallelujah. Amen. Any orofo. To Yesu Christo. Ema ye new Passover no. O yiso bobe vine. When you saw brobe. Luke 22:18. Luke 22:18. What's na me say mo say? Me person read the English Bible no. O de yanko de yanko. Osna me say mo say. Me renum bobe abamu nsuo. Me num bobe abamu nsuo ibiom. Jida babam nyankopon. Jida musu be shemo heaven. Eti je say ye be say ko repeat bobe ni nsuo na num biom. Odofo eti wo ko ya wanu ma bebe mo afu ahia wo di koi. Ni bi say question. Wami. Ye na akoto aso anum. O say me num bobe abamu nsuo jida ye be shemo hifa. Eti ye shemo hinye ni mu a ye be no abroba. Dabi. Enye bobe na ye ba no. Eti nkom hye we a wa sha to say me num biom kese last one oni omo num no. Omo num wi a omesani na hye bi ma num biom a adi se do omo hye mo hifa ahinya nu ani ye be se nu bobe num nsuo biom ana wo so ja abroba ye eti udi woni ama obi ma anum a why na ye mistake because wonu abroba hye wafu. Yes. Ni penti nkwasa sempe Abroba pa so me. Abroba mu nsuo. abroba ne kala yellow yesu moja yellow Yakupon what the Bible na si o etu ade ade ne yesi male kekra na ne kala no ejina hu ahu. Oh yes. Hu na wo so yisu we o ha church members kwa and that one. Okay. Oba diamant asiamla. Amen. This the grip to read English Bible na. Read English Bible ni anko. 12 na keke di anko. 11 ni anko. 49. Ko Genesis 49. Maonya. Inti radiation. Bible ni anti ye teach you. Hallelujah. Amen. Maonya. 49 verse number 11. Verse number 11. Koso. He will tie his donkey to a vine. A vine. He's called to the choice branch. He will wash his garments in wine. Hallelujah. His robes in the blood of grapes. In the blood of grapes. Blood of grapes. And you put the grapes no and to be jammed in blood. Yes. A symbol. A symbol. Yes. Orofo. The Yesu Christo tam here no. Nti hu amonam ha we mu no. O pa fa. O pa so he do pa bia. God be bia no ebetini ayi. So se da, me ni me bobe abam nsuo yi biom. Ge da. Be bo nyankopon Ye be hye ahenia num. Eti wa hye bo so be sa ne hye dai. Anom. Edi wei, me follow we yakopem se be se hye nyakoy dai. Ana wa balance wei. Ana wonum we ahye wafu. Akoto aso wei. Ba koto aso wei. Doma new Passover no. Do the ye ni. Would buy the watching. I'm not condemning you. No. Me near some be condemn. Me church. Yeah. When me man no be pain. Anyago person poverty phobia ni wo. Poverty phobia na just achira. Yes. Body man ti asiamra. Amen. And I mean shout say church. Bedi bachi. Twedi apoye wo man ti asia. Amen. Omia kumam. Amen. Me bisa me se topic ni say
Why do we celebrate? Yeah, do we celebrate communion? Do we celebrate Passover or communion? Yeah. What the communion away? But okay. But if it is still Passover, yeah. A change from 9 more channel when they see a 9. Where's the Anton? Okay. Because according to the Bible, no, Bible said not fermented wine. Okay. Vine, yeah. Dan am bedding yechim. The mama ye be store. Communion wine. Communion wine. Store. Monsham who ye and Yamin will be papa. Yaponim will be papa. Ma. So from my ye be store. Oka Bible no. Was it Biani Yedino? Yama dear and Cheso. At Yabeko in 1 Adia and Cheso. Then Yedino at Yanko Exodus when go back. Yeah. Yakore Passover no. Yesu besia 9. Eti anadwunu obi ekum odwan Yesu peja kuru wa no kan look ni enko ne fe e be sa we 19 kuru wa nko 22:19 look o si edidi kunkun na so wa wo gwa mi se na be me hwan wa say apostle ko gba so ton mi ton he ayenje che na me ye yes mi sra wa enje che na me ye mi che oh fa me to bibia wa bi enje che na me ye amen ma mi bi ma bia ma be ma wo ti ase eti na manya adaje ma chi mbobe en ma chi ma boro be tunsu ya dantem yanko so fa pan no da se so fa pan no da se bui ne ntem fa pan no bi ama ne say pan no according the Bible no say de yo no hallelujah amen inyema ya de fra ya fa isintum nyima bebre won ma yemfa mfra me say communion bread a different from best bread yes a different from sugar bread yes a different from tea bread also for tea ayi communion bread no aye Passover bread no ukọ Old Testament no what they read now no nyango po che kwa yemfa so me say it is so for witimi nya me for so nkoto pan no station amubu mre nya me manni nkokuwam me kobubu brodo bi amawam na de ya kra ne say pan no kra no nyango po say osofo nya nto pan no me na meto wow we me na me chimie yes edu Passover me na asofo no ye hu teachings wo abedi me ye no nyina hia ya bomb 7 days asna day na tru yeah we fasting no asana ya bomb ye chim ye shira so na church me bia nya bia dai anom blood no so asofo nya to yes it is so for koto brodo no station chirem no what the braw oni rice so chiw se me medi okay one sa me medi abadwama me medi sa se ma me no to brodo so for no go bi se abrabo wo ti no se wo a so ya kronkron wo na to brodo no Tukai Leviticus 16 verses number 32 verse number 32 what's mean say was empather osofo wasra ne ho osofo ya sra ne ho ane dia sha ne nsa say onye ho ade yes communion wine when the turn odom no bia ko fa no oton yeah ti no yango pasi yenye nsu okwa ma ade anti so debi di dana mo ba Passover no sa dan ne ye sa dan ne echi udi wi ade chi ya asa ye be kan Bible si enko hwemu timbe ko tu Bible na kire na mo a mo ye ne sade mo pe so for koto vinto moscatala 7 up Coca-Cola na mo de ye communion so for be ko yusu everything this way mo nyina and say be the so bolo kra na yo ebi so bolo wo hu ani ko anu si akoko sa o ko sa de no ebi ewu ama o oba dia man dia se mra what shall dia for yo yes what timi am se jato o yes aso ni kwa de communion no mo ni bi Dabi. dia check members no ba bia mba fa mo wi yem oba dia man dia se mra kan ye kwa tros no o se dana ye na de chen 12 verse 10 o se munya bi nsie ma ade enche so ye nya bi ma ade enche so se munya bi na sa ade enche so a ni me bi kapa mufo janse mufo janya dan enche edi pato say posi yesi ye fa wine and enya edi wine ka di store how many months so wine when posi wine yesi ye fa nya yes make ka nyago pojitum edi how many days yes edi how many days ti no si dada mo si me nu baba babu nsuoti amuni mu wa chim we amuni ma chim yes body man ti asiamla amen yehunu wie yehunu say Yesu Kristo anadwono a obia de sika to odwan bia mre moja ne bae wow
so timbo beni so so jobanyani but opeja kuru aba so day verse number 20 peja kuru wa no sanso no owie didie no wati asem ni yo kwa ofa kuru wa ne kan say kuru wa no fa ka say kuru wa ani apam foforo day foforo mi mojam wa point day mi moja and when are symbolic yes wow when am I a symbol yes also for she say me the crowd crew when you pampu fra mi moja ya ka pampu fra mama so for being deceived say blessed do come waboa yes a pampu fra the blood of Messiah I replacing the lamp of a lamp of the Old Testament nyani the buff for the blood of the lambs and the nyani the buff for them patamani pano and the years to get a Messiah 9 wow sister brother and church na me ni nanuo very deep to am wa dwanya sharper so for be disibu communion no a ya brother member di kwanya papa no bisa question apostle kwagba so for na nya ni ye ni ekodi ade we benya no me okay no me be kam okay no me se aba dai aba kam no me be kam ba to nyanwu ntamu ano odwane ntam me na mka kire no me be kam wa nya ne sadia sa wo de mbe kotu bible a kire wo na wa hu se de bible ne de eka ye be kotu quotation bi de be mu agye tum se Yesu Kristo be kire wo me nwan no ye hwe ni wo no okay communion no Bob the cousin be afa ne ho ye boy Yesu asem Yesu wie no ti ayo o se when ya pamfo fro aye mi adan mi moja amutie ahwiagu esabre no omuri ejana dwonu a o dani way ni moja de ma omo no ye no ne je se wo de no wa fra nyan no for sabre no dwan biara ye diska to mi wa dai wawu to do ni moja de ma o hwefo no ye wie no no wa dai wa hwie ni moja gu na ka honam ye baba na sanuam keke okay hallelujah amen obi no ya dai wo say amunti yehwiagu munti yehwiagu enso hwe do yi me ama no ano do yi na ma no one me sa wo pro so mu bedidie oni pa ban ko se de watwe no de ko se de atwa ne hwasam no nenso oni pa bi ne pa ba yi na ma no so de pani se pa ko nya dai wonue odofo obade ma wonti ase amen Yesu Kristo ni pa dia na besi abeja masa bobe no abamusuo e do obade na se yesaka bobe no mu ensuo no ti se ne yesaka bobe no mu ensuo dia na de ne Yesu ba ya fe de yakobo da se nuam okay yakobo da se nuam John 19 John 19 verse number 32 say no time obejina na mu a mo de mutie Bible John 19:32 was ena asrafo no babebubu de odi kan no nyawa babebubu de odi kan nyawa John 19 de oka ho a wo bo na senuem no na de odi kan no ya bona senuem no omuju ni nchai ombubu ni koto dwebubu ni apostle no mu yi ni fidua so to fa ko na bra woduru yesu so no omuju ya chenkwa mezi aso no wo hunu se wo dada ni so wo dada eti wa mubu ni nyawa de mom o anya dai wo mubu ni nyawa o mubu ni nyawa na asrafo no mu ba ko de pia wo ne mfe o se na oseni ba ko de pia wo ne mfe na entemara na ochi na ohwifa ne mfe na moja ni nsuo free mu bae hallelujah amen this is the blood of Messiah wow wait any jama communion a Passover moja new Passover no yemfa moja nye yes new Passover no ya divine energy now because nya shawo nkomato na de ohunu ye dia danse na de ohunu ye dia danse na danse ne ye no kure na danse ne ye no kure na ono de na sam ne say onim se oka no kure se ohunu se papa ne ka no kure na munsu mu agiye na di yesu ye gie di say na woyo yeni mu nyina na atweresem na bam na atweresem ne yere dai ebebam atweresem bebe so obesi nyan dai anem na watwere se ne ya twere se wo muni dompem odan na ni obesi ana yenye dai wo muni dompem yenye dai wo muni dompem ye dan ni muni dompem yakwa Exodus 12 verse 46 efie ba kudo woni ye wasi efie ba kudo mu ni twam no omo mfa na mu ni bi mfiri di ye mfa na mu ni bi mfiri di na mu muni dompem na ye monam ni dan ni dompem wow hallelujah amen ye monam ni dan ni dompem ti Yesu na sha ni mi ya sha mi ya no so ono so ye mu bu ni dompem yes ye be na chale babam say obesi nyan na nan this is new Passover what am I telling you communion na mun di se jama pa na watwe bia mudi jama waje bom mu fu se jama pa ay adore jama ye party busumi ashas ni madi woni su birimu anakaka na atom sim ni be chew babu num no ti ase me si wuti babu na sia ti aye Yesu nsisa date editi Yesu nsisa de nsisa wasisa ni say when
one free what in Nipedia then SCI. Some Buadia. So what's the Buadia? May they all cut down. No. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Yeah, okay, Hebrews 9. Yes. Hebrews chapter 9. Verse number 7. Wasn't there toss me a little bit? Tiayo. I saw that you 1, 2, 3. Me channel the free walk. I 1, 2, 3. Okay. Yawadio. Yawakunkum ya. Sana Old Testament. Tabernacle there. The Bible say. I saw that. You toss me a little bit. You toss me a little bit. Also for penny quarter. The free walk. You toss me a little. I third one. Yeah. Also penny corner call. And after that. Never more call then. After that. Call once in a year. Or call pleco. Or call once. I feel do. What your mind in your animal channel? Not your back come get nano. Not the cock dying. Yeah. Or call once in a year. So call once in a year, dear. Also penny no. Yes, Christo. The son will be years of penny. Some boy, you remember Hebrews 9 Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Verse 25. Verse 25. What's in the one say? What's that? Yes, Christo by Yasi. Why mention was say? Or didn't know about for the imprint. Or didn't know about for the Anapa. And yeah. And you and I go Monday, Tuesday, I don't know for the rough. Name Send us of a penny. Quotation the go to channel. Send us of a penny. Or do you be much? What didn't continue jar? I said, Coco be our damn fish. I could be a damn fish once in a year. No, Sabba penny yesterday about for the yes. But brother, I am symbolic. Yes. So for me, you're coming up with me. Why? Debbie. Make now what you know what you want. Debbie. Make now what you Debbie. And you adore it. Debbie. Your party. Debbie. Never did 12. Debbie. And more than I said. And with that, and your papa, you pass your son. At what ya? Ni check me messa. You blow façon. Oh. Come in your food, I don't know. Miriam, check me bien façon for mon frère. You can see any. I saw for one friend. The Bible be bow rough. Yes. But if you have mum, amen. What's what you say? Nani, and what would you help? So say, young man, till you buy. Yes, I'm saying, I mean, go to Hebrews. Okay. 13. Verse 11. Koso. Osnamo boninti. Yo, Hebrews 13:11. Yes. Hebrews 13:11 say, and more boninti. Also for penny. Also for penny. Or do mocha. Or do mocha. Echo Concobia. Echo Concobia. Near so flu and senator. Yes, she one flu. Omo yemu nyama ni nyama dom penny na je nyenu nyina no. Ye nyina konsra ba na chi. Yes so. Na yes so. Diabeye. No dini mocha. Ati o mani hunti. Abeti ya hunti. Onu su hunamani. Ewo kroni poni dan. Echi. Afofele. Abi sinyana nem. Yes. Obekasa apostle kwa de na chese nyane ye somu funu esabalachi. Ya Leviticus 16:27. Verse 27. Cause why? Osna bonu afodie na ntwini. Bonu afodie na ntwini. Ene bonu afodie papon. Ene bonu afodie papon. Ai do moja ko bia ko pata. Won fo free ko senachi. Ye do mu nyan no, ye do mu funu. Ene omo nyam no ye de ekọ ye de se so omo nyam no a omo funu mu ni. Ye fa ko senachi. Ye de konsra ba na chi. Won fo jan so omo homa. No mo de oja akwashi omo homa. Ene omo nam ni bi. Ene omo bin. Ye shiro kroni dan. Echi. Ana about Hebrews chapter 13:11 as well. 11:13 kwa. Was it more boninti. Osofo penny. Odo omo moja. Ekọ konkrobia no. Yes omo funu. E won sra na chi no. Yes so. Diabayo. No de moja. Ati o mani hunti. Amati ya hunti. Onu su hunamani. E wo krone pon na chi. Ana ti nyanku no kronu. Nyanku no kronu na chi. Echama bibi. Yes. Sofo tie babu ni efe ye be ko babu. Yes. Mo amudi na watwe. Yesu wadi awie. Yes. Odi communion wia. Okay. Yo okan the book of Leviticus 16 one. Communion odi wia. Obakan 1 2 3 sa there but also 50. Okay. If any 50th day adedionum in the Pentecostal day. Wow. Yesu di ni die wie ye. O sorry ye no. O di 40 days. Yeah. Utia adedianan no to go the 10 days and Acts chapter 2 Hong Kong by now to me this Pentecostal day it would need Pentecostal day and I would do communion every week say yes sorry you can now train yourself for better then so some send o me say di ni week o me say then e ti tie me wa
ani yesu sori wo mani biom Old Testament omudi Passover ni wi a omudi adadionum no Pentecostal day. Read the Bible for me. Yes. Exodus. No. Deuteronomy 16. Deuteronomy 16. Verse 16. Paso. Was it in Fishabak Moon Prince? Was it in Fishabak Moon Prince? And now, Madam, you never use money. I already found a pity upon a pity and a Passover. And a pen upon the pen upon that. Reading this Bible shop. At the pen upon that. Over 7 times 7. That is 49. After Passover, no. Now yet 50th day. Hallelujah. Amen. Out of what? When the Passover we mundi events 50th day po Debbie mundi won be 10 times 50th day mundi 10 times opo say jama mu abizu ade no communion Passover edi communion munyi free sukra na Paul wan ka bi wonanum da John an ka communion wonanum da after the death of Christ when Chikra Bible and a Roman for being you to me, and so the Roman for being the name Passover into communion. The bizarre question say, who celebrate Passover, and I say communion. No one force what the Easter be share. Wow. Easter be share crown. I'm the buy my fashion omudi. Okay. And so we come no man kasa mu no. Easter we di na afiafio. Obi am so we kai Yesu wo. Nyimi enye nyina nyam bisa question. Dey na ese wudi so. Ni nyina eda wo. Bisa Yesu uda. Ni wuda. Na Yesu den. Awoda. Na woda. Na Yesu den. Na atemuda. Emudi en pa na ese we ni bere wo pa. Okay. Ni na ye da. I was celebrating na woda. I celebrating ni wuda. Ni wuda. Onye atemuda ho ni nyina kitada Yesu awoda Yesu wuda atemuda na temuda ni so mu a na bo so celebrate awoda ni wuda when are very important adene indoor enye outdoor nukre obeka Bible na kire yes wati ha yie pa baabi a kire madwini ni Corinthians Paul wadi mawu ohawo na ni o nti ase no ani ho nti when you want to once that to ka Bible no ye Peter e ka Paul once yes yes makafa Paul o si ye nia do for Paul yes nyansa o re kiro ne homa no so wonsu ade na won kronkron tra mu a o be ka Paul homa na ide atoto no ti e ko Paul homa ni say you can Peter 2 Peter 3 chapter 3 verse 15 number 15 Osumu awurade abode kire no Peter na ka so mu yemu awurade nyankopon na abode kire no se nkwaje se eye nkwaje say the ye nua dofo Paul so odi ni nyansa aye de man no atwe won homa ni na say de oye won homa ni Corinthians Philip pa na say de oye won homa ni emu na ensama ase ye hunna na ensama aye ase de hunna na wona wonsua ade no ma sintimiye o mo kan toto no o mo kan Paul homa na no ma ide o mo toto oh mo kan Paul homa na no ma ide no ma toto no e beto ye bo ha no But you match us Yesu Christo wo na chi 50th day ye fa Pentecostal day na nkonkoni sane be suafo no so yes everybody na say na just fulfill the Bible no kai so udi apiti ni wi a udi Passover ni wi a adadionum ye den eto aso Yesu Christo ko ye no na adadionum pepepe Acts chapter 2 yes Acts chapter 2 verse number 1 ko etifia sama no nkoko hwie egu Pentecost dan to ye no one so offer the Pentecost dan that's the 50th day edu ye no na o nyina hia fa o nyina be hia adenti aya fa hia o mu din dada ye Yesu de baaye it is still now follow Passover no what na mo nyina hia fa ko nempo frimu no ehun bi atesem fama e mu ye den bo e firi so bai ene obi tie me ne odi communion na wotwe o sa gi Pentecostal day no eni me si wo no gi ye den ogi tum say friends say won konko aba asemi but okay just one Passover once in a year on tiase no bia kokotu eni e be se de ka so rekwese da ehame ne ukwase de awko no na mu quotation na ukotu say ekwese da no odofo awutie ni eye Passover no mu di ye woni ma me ka che o plain eye Passover eno mu di the Passover na
Paul ɛsɛ ɔba bɛdi it suppose what you say Passover this all camp will see Acts 20 verses number 5 Acts 7 5 7 okay kind 20 verse 5 okay Go. Acts chapter 20 verse number 5 I said that yenimu di kan ko twen yen wotra me na me sure Bible no Dabi Paul na kasa say yenimu di kan ko twen wotra na yenso epiti na ne twa mu no what we say why you say epiti na ya dan etwa mu no after the Passover ye fi Philippi efensu ani wow ye fi Philippi efensu ani what's where ne yedi inanum ebeduru won nchen awtra ho ne yedi nanso honom di nanson deputy nanim na ekita 7 days ni nanson no ya homi da pie wom eti Jacob kwaso verse 7 o se na wochum de di kan no ye sia si de bu pa no aha ne pa no bubu woni pie enu a wadi yem se aya wia ketekete anya wia otom happy komi ye yeni na wia Dabi ye di na najo yes woni ma me catch your plane okay Exodus chapter 12 verse number 42 Exodus chapter 12 verse number 42 was aya na to de di mawurade obo wase awia anajo obo wase anopa anajo wase tamben anajo wase anajo de di mawurade yes anajo nye di mawurade de kudem sana di mawurade dia bo ba be kama sem biom a eti obu ko ye ko axe no wase na wochum de di kan na wotu de di kan no ye sia si bu pa no obu sia so bu pa no na wotu de di kan no pa amunyam be hunu ne ko Paul ka se kire won ko so e efisa ade chia na obekọ oto asem no so ara ko so ekosi odasuom wasi odasuom ti na wotu de di kan de suom no mu sia so bu pa no ti aye Passover eno mu di so unti ase Passover udi Passover wi ade na to aso biom Pentecost Nye 50th day. 50th day. Yeah. And the point here, where you first 7 na ya kan no. Ka verse 16 na verse 16. 29 16. Paul can say. Paul ka chamo say. Obesene Efeso ho. Obesene Efeso ho. No one chele wo Asia. No person be che wo Asia. Efise. No pentam. No pentam. Na se betumi a. Na se betimi a. Anko akodu Jerusalem. Anko akodu Jerusalem. Pentecost da. No, person 50th day ni ba to no. Dabi. Ewo Greek mem ho. Dabia. Ni mo pese 50th day ni be kwaye den. Akotu no Jerusalem. Hallelujah. Amen. And chechemu ni chechemu achewo. Wow. Etu se wodi na wotwe a. Bibi kam wo baabi. Expose. You ho. Emu wu se, anya de ni right way na yeden. Onam no. Wow, I just say anya the right way na yeden. Onam no. Eti ade do ha. Bible be ka se moment 50th day no. Pentecostal day. Hano as 20 no. Acho say e Passover. Eno di ye. Omo di awie. Kwa mfa so di ye no. Eno acho say ni 50th day no. On ni okro no. Obema na kwatwo no yefa. Jerusalem. Oba ko di 50th day ho. Ye ntie Bible. Bible ka se 1 Corinthians. Yes. 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Verse 23. Erade adidie. O si erade den. Adidie. Na me die. E pa cho ti aye. Okay. Paul be ka se ni wa. Okay. Asem we wan ya be kire wadwen. Yesu Kristo obetu nwan no. See the nwan ba for there. Once in the year. Yes. No so buy no. On esuafo ni di ye no. 50th day pie wum. Let's almost follow principle no. Yeah. Paul kra metu Yesu. We hunu o shen Damascus road. Yes. And hon kokko bo no hwe. Yeah. On cross the follow principle no pepe. On so on the adwuma. Yeah. And Paul be ka se mi a kire ye say. Yesu Kristo no nam ho no. Obeka 1 Corinthians chapter 5 verse 7. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. O se it muyi mo rekada da. Paul na kasa no. O se obeyi mo rekada da no. O ye mare foforo se de wo ye epiti no. Eti obeme ye new Passover. Yes. Iti no friend mo foforo. Mo foforo se de ye epiti no. Wo ku ye twam dwan Kristo. Ye kum ye twam dwan Kristo no. Twam dwan. Read English na me ade. Okay. Twam dwan Kristo no. Ye kum ye twam nye communion dwan. Nye communion dwan. Dabi. Twam dwan. Still our Passover. Yes. Still a adwuma. Yes. Passover but a new Passover. Ye mfa nwan nye bio. 1 Corinthians chapter. Where are symbolic? Symbol. Yes. Verse number 7. Also Get rid of the old yeast, that you may be a new batch without yeast, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been crucified. Hallelujah. Amen. For Christ, our Passover lamb. The Christ will be trouble dying. For me, trouble dying, dear. I did not go to communion. I
ne tena ne die no de ba mo follow me si be kotu ba ma wra ho ne Yes. ya na de bia ba so be dan no Bible say ye kum na najo Yes. yesu so Peter aka no asem Paul so be ka no asem Yes. say wo brebe na wo your Passover ko Was na me deɛ Paul ne eka so no se me die deɛ menya me firi Awurade hɔ no ara free awurade wo ɛna mede mi ma mo na me de ma sɛ mo say Awurade Yesu awurade Yesu anadwo a wɔyi no ma yɛ anadwo aye dai wɔyi no ma yɛ no Pastor Exodus chapter 12 verses number 42 Exodus 12 verse number 42. ase dan And I do not demand Ey anadwo ye di me awurade ti Yesu so twan ma anadwo no ane bi yi ni man eti Paul so ka no o say ye me de me nyam free ye awurade Yesu na Ɛno na mede bi ma mo. osofo asemi wo nka bi check pakoto brodo station akɔfa we bi ɛna akɔfa brobe ɛna ade ma church members eti de onya fi awurade wona ade me Abrobe de onya fi awurade wona ade me de onya fi de onya fi awurade wona ade me heba bu no me kwa wɔse anadwo a wɔyi no ma yɛ no anadwo yi ni ma ya no ɔfa paa no ofa pa no ɔda ase bubu mu odasi bubu yi ɛna ɔka sɛ ɛna ka say yɛni nimi nipadua men ko fa Ben's bread o na Passover brodo no me pa cho yemfa isintum dabi woni ma na ka chew ya bi ko tu sesi amanfo be yi bi sesi ɛneɛ wɔn e wo ba ɛto bu ne wɔn aye fa so ɛto frafra aso jo aye wa e ka ko na ka masa na ka wo church o ka se me chenu a masa kasa ni anko wɔse ɔda ase bubu mu ka sɛ bubu mu ka say yɛni nimi nipadua ye ni mi ni padua wɔde bubu ama mo ye bubu amamo munye yɛn fa nyɛ me nkaeɛ saa ara nso na didie no akyire no ɔfa kuruwa no ka sɛ kuruwa o se Paul mention kuruwa ti wa dwuma yo he wa nche de wo kuruwa no but onu ye na ade no a che de wo den e wo kuruwa no se bo benu mu nsuo no ye den o chimiye yes sama de Paul do che so fa kuruwa ba minim se Paul nim de wo kuruwa no yes o fa kuruwa no ye den wɔda ase oda ase ɛka sɛ kuruwa ni apam for new Passover if a quotation bibi to aso oba ko na de biara mo bɛnum no de biara mo ba no munye yɛn fa nyɛ me ana nkaeɛ chi wadwe ɔhaw na ni so for wano dendende kwa Ɔhaw na wa ni. bonsa na de biara check me bisa se so for ti da be ne se di come o se da mpese mu di e be di so for e power woni so briu da woni so brija nyankopɔ to onya administration officer ti suro keke ade na kasa na oye no o to bibi so ana nipa no besi anan no oba ne nyese ne busum na nyekun no obedi mfie bi ama brɛ soen ase yi owu adi nipa bi asi anan ne wo na chi no efefi wo kɔ ne nkunkum nwan afi bi abiom ne mo afi bi ne du a Passover no ni wa na aba no ɛna yedi besi enya ne den anan simple na o yusu da biara na wo na akyere wadwen da biara bu bedi no gina da biara no so nyekɔ e date edidi yankɔ esi edi pere ban yankɔ Exodus chapter 13 verses number 10 Exodus 13 verse number 10. What it did the atromdie so? Yenye atromdie so. Awo ni brem. Afida. Me pa to se den. Afida. Anos afida dia. Afe no day ye den. Ewom. Week ye den. Ewom. Month ye den. Ewom. Very good. Edu ase. De bia na bo bedi. Eno just watch na di. Debi. Na di chi di. Debi. Nemu ye wo date ye di. Ye di. Me ti wo date. Ampa. Who so with wo date? Ampa. Me ye wo 27th January. Okay. Eti se me hia wo. Na me ka che wo se. Onua. De bia me di me birthday bia no. Bra ya nnimu. Ana de bia me di me birthday bia no. Aya bra me che wa ponche. No cha. No aba mfie. So ka se de biara ubedi ufre say birthday no meja ponche. Nemo e se woti ase say mi day no birthday no e wo me afinu. Yes. Ti sa day na pia o me yusu de biara mu bedi no e be just watch na di na watch di man ma na watch no man ma na watch no fa na watch quotation bra so for be sia kwa kwa na watch na di ka ye sia si bu pa no oba dia man ti ase amen ofa nisan kan amen wow de biara da Ghana ni sia wo president sia no ka say de bia be kwa 6 match bia no de bia Ghana be kwa 6 match bia no aya bomodi abra be gia de anu amama wo na de chia kwa president so de bia be di ene so ye da obaso what you say afia di kwa 6 match no e Ghana Independence Day no sa da no na sa che de no de be den o de be ma ti sa de
be on a madam be too. Yeah. There be another dino, and we just watch ready. Then we finish dino. Etibisi Wednesday, yes. Etibisi Thursday, yes. Etibisi Tuesday, yes. Etibisi Friday, yes. Etibisi Saturday, yes. Etibisi Sunday. Yes. Saturday walk awesome. Yes. So we did this year Monday. Next year Monday, next year NC Monday, but go see Tuesday. Yeah. Etino you should debiarano. Because I feel no, and you daba kuna day. A wom say the mudi Instana. Akwa Friday nkwano. Aye Roma busuma aye Friday free gas. Be a drink or Debiara Bubetino or can film no days now. Esisi womuno. This year, this year, esi dabai. Esi Thursday. But you betinu. Friday betinu Wednesday and the Thursday. Body man just yamla. Amen. Ofani musame gunso. Next year, and I say different day. And kosi saya wadani biom. maybe. Ebe kwana nim. Another year, another day. Yeah. Another year, another day. Another year, another day. And that is lances. Yeah. What year? This is next year. After lances, I die. And that would be on TV this year, Biano. Yama next year, some prepare the table so near to cut the already. Yawa windy. That's what you uncle dear. Well, lances, I die. I spy. And the Daniel Bible from the Sardano, as so called renew dying. Lances. For renewal answers. Body man just yamna. Open the Musame Guso. Maybe they be around in Chilwaki. And now it's not cheap. You know what you know what cheap. Musumi shall say. Musumi and some inside. Now, don't forget the Jack say, yeah, prepare. I want to say that when you're busy. Then when you brew. I saw no idea. I saw no idea. Huh? Who can Hebrews chapter 9, verse 25? Yes. Hebrews chapter 9, verse 25. What's the one say? What's that? Yes, I'm a shadow say. Or the number for them. Or the number for them prempy. Now, what you be on what for them. Now, what you mean? Now, Busumi Daddy. Now, said yourself for penny. Now, for the morning kita rules. Said yourself for penny. Or do be more just saying. What you want to jack talk. Damn Frisiano. Damn Frisiano. Sana Jesus so didn't hope for there. Yes. It are film not the boy. And why am I a new Passover? And okay, Corinthians now. Yanko. They be a da. Mubede pan. And no. Okay, I feel what's some natural. I feel him dano and not catch no. Then yes, or children are watching them goody. Shababunum. Number no crew, no. Number no crew, and no. Mumpa radi wonum. Equally so, Baba. And quasi so bad, then, or Baba. At ye could you know. I want our Kai. Would your German could would the Konya could would your hunter could it the one out Kai say, hey, we'll body to the we and somebody could it. Now, what did you do? Yabano was it? Yes. Now, shouting it. Now, Kenya on the boost two numbers from Gideon. Do a bit of pan. No, Tiaye. Biri di actually. Do obey the pan no. And that's what bedroom ready crew. Bedroom ready crew no. Said the answer. Also for why you dey inside the anya dey. And the branches to continue inside the anya dey. Answer. Pastor. Besi why you dey inside the anya dey. Answer. Et obi su be do su be inside the anya dey. Answer. Amino. Amen. Mesu we su bo. Yeah. Obe janu den. Hallelujah. Amen. When you go for Vanessa Cow, Amen. I'm going to tell you, Amen. Missy and Subrikawa, and Subrikawa, you have for Popobriade, a chow so swa, and Quasia Samqua. Yes. Papa crowd for some bonnet. Now, shop bonnet in it. Now, shop bonnet in it. Yes. Babylon Castle, do a bit of pan. Do a bit of pan on. And no bedroom ready crew. And no ready crew on. Said the answer. Said the answer. Obey the already paid in the one down for. Yeah, said the answer. You'll bet the whole day. Who bet the home for? So for. Take me many before so be for. Yes. Money panel eti mani pana obedi ni so no wa okoya no so prepare ye say no the pan no bi anse na wa okodi ni so akodi pan no bi wanum kruwa na no bi anse wanum kruwa ni bi do odinum say the answer na wa winnim na mbedi na manum say the answer no odinum di atam oba ne so di anom di atam wa dai aba ho so adantra efri say wa mu ni pedua ni ye wa mu fu se jama odani wa bi wow what three for we nye wa mu ni pedua ni ye because ade ni chama bi e symbolic ma bi adi mo bi kaba bunum ye nti na wo no ye mre eti Christopher be bi ai mre
na yarefo pii nso ayarefo bebre titi ewo mumu oma pompa ye nko ye bebre nso deda bebre nso wu kodi communion eche nuabo eche nuaboro stroke be chew wow anchi wa wani be fra wani mfra usisi be chia wini ma me ka chew kodi rough kwa se ehwe mu yia osisi ye hwe ye mu ye na wo prepare ni ya anka wa mu yaten anka ye mu yaten wo mu da because ade na wo kodi ama busu ade nsha braw ade odom ne wo sa braw wa kodi ni sade wo pe ana so fo so aye ni sade wo pe na wo twa bia na mudi busu ma shas na mudi where I say almost what FSC Sunday so for because you meet be the money be ofie o meet be money ofie o testimony so on anani bi ni but you count anani oni no e unbeliever okay nti wey you the ma believers and believers so ma so dey enu kwan se pia bontene communion pia out dan ye na dan na ye di aha na wan tiase am be ti o ko Leviticus a say the Leviticus ka kire no o say aduane na ye no dan ye no a ani ye fanya aduane ne ye ni o so 19 ko verse number 6 19 Leviticus no o say adam ko na mu nie dan na ye kum na ye nya dan ye o to na de chen de be ko na san wa wonim na de be ka ofie wo fo janse ye fa janse se mo ni da to so mi san na ko di 1 2 3 eye chiwade enso ani e ba sa we na ye na nya dan anso ani do die ni be so ni musuo do be di sa duane fo no oba so hu musuo efisa efisa dan ewra nyankopon kronkron de nyankopon kronkron de ani wagu hu dan efi be twa so kana me firi no sa wo kana twene ko bi na mo ye rof no obi ko dia na ne gate na chi be ba gidi am na be ba so aso bi kwa de o be di so atwase ahoro na wa fa dan wadi me pa cho yes the way you pass over sama ba ya sama ba ya ko 13 verse 1 John chapter 13 Mabi ma Peter no. Kan yanko. First Peter 2. Verse 21. What's why? Yes, we have so. When prepare new Passover my. Messiah. Yeah, Messiah. Onwa. The first one here first prepare. Yamuni e body fra. Yamuni e body fra yen. Kristo ni huna mani. Wajamo hweso. Wajaya hweso. Semoni na namu achi. Sie na namu achi. Yes. Wajaya hweso. Yes. Na namu achi. Na mo jiji dross. And when the idea one gets up, about the father said, Amen. And then me teach it. Yeah. Hallelujah. Amen. Biblical doctrine. Yanko 13:1. John chapter 13, verse 1. Ahombrasie. Na chema fashion read. Yes, him said, don't him said, don't I then. What the Bible says, when him said, don't I then. Edu. Brenna. Eso di free yase. And praise what the my new Passover. Edu. So be free yase akwaja no nchen. Na said your door no ani dia won yase no. Odo won go si ase. Na wo be didi no. No bo so manya di ahye Judas Iscariot Simon ba akoma mu se. Wonko yi no ma. Na Yesu nim se eja no de nyoma nyina ahye ne nsa. Ani so free Nyankopon nchen. Na reko Nyankopon nchen ti. Wo so free edidiye. No so free edidiye. No yi na tade gu ho. Ofa pepa ho. No fa tawo. Ade chichire ne ho so. Na afi ohwie nso gu dwaresem. Na ofiri ase wo huru esuafo na ho ebeka kire say we e ahobrase ena Yesu ye wani so bru who dey tie nsam ye kenkan ba yes na wose na odin pepa ho odi chichire ne ho so no odi pepa ho ochichire ne ho so no ena odru Simon Petrus so what I say wa Yesu yisu tawo yeah Old Testament no so unim de so no mo ye omo fatawo unim mo ye omo chichire omo de bo masene e chichire bo masene wow yes chichire bo masene yes Yesu su ti san no omo a new Passover no also odi tawo bo no yeah owie no yi tawo no owie no hwie nso gu pass ohwegu jarisem ade to hwie nso gu jarisem oche this is the new Passover this is the new Passover yes yanko hwe koso wasi eno du Simon Petrus no de osin say everybody wo na be wuru mi na ho awure suafo lab ni nyina Judas Christ ya hye no wa Peter koduru so Peter say me mpere ma horo me na Yesu bu yase me say Yesu ka chere say de me yoyi munim sese na echire ena wo behunu na Petrus ni say Peter say ekwamiri ma wo huru mi na ho da Yesu bu yase me say Yesu pointed direct to Peter say sem ma huru na ho a e wo Passover yase wonni mafa na ma huru na ho a wonni mafa Simon Petrus ni say Simon Petrus ka chere say Erade ene nya me na ho na me nsane mi trimu nyina bi dware fu na me bro Jesu fu Yesu si say de wo dware no ehia no so dware gi ni na huru bra wo kodi Passover na ni hu nyina fi ye nipa unye nti a wo se huru ye na ho
so for ye dia shede na ahye nsa hwie nso gu bucket hwie nso gu dware wow living our 7 day yeah assembles yes yen dwuma ye di no yeah papa ni ye shira so na member bia epo wa minim se mi mu adwaman minim se me mo okro no yeah but bia na mfusudie bi ho no mo a ni family mi mu ni se ye bone yeah oba bi ni kuto na nim se ye bone e di bible say de be ni ehu be fi yeah die shira so a na obi biara di nesi mu a oro na wa ye be pa na ho a ama ho afi da ye ba na mo ho afi na nso nyemu nyina na so enyemu dan mu nyina o so oyi so enyemu nyina bi Judas aba woro yeah as a still adwemoni woni trim because mo ho afi na nso nyemu nyina na so nyemu nyina na onim de obeyi na ma onim de obeyi na ma eno ti na ka say ti babu yase na woro wo se mo ho afi na so nyemu nyina na onim de obeyi na ma onim de obeyi na ma eno ti na ka say mo ho afi na nso nyemu nyina mo ma babu ni nyana dwuma na bro owie na woro no owie na woro no ofana tade e na otena ase biom e na osi won se mo hunu de mayo mu yi mu de mo frem chechirefo eni ewrade na mo ka no kure mi yenso na afemi ewrade mi ye mo chechirefo se ma huru mu na ho a na esem nso se mi wo na chi no me di adwuma na shamonsa asafa mo betibia before mo so be deep Passover no Ese mu huru mu na ho mu na ho e ba bu no yi na ese mu huru mu na ho na mama mu nsen na ho mama mu nsen na ho sede mayom no munyo sara na no kwanu kwamesi mu se akwansi ni wura no soma fonso de osoma no fonso nsi de wa den eti ya woro den ya ho na ho ti eduro na mi preach wie mi nkasa mi di na sinso no bi na sofo ba kwa horo na emso horo na sabre no obi wasem a ho na be kire yes ti aye maade aso no wadaje na so me to me ye me tichi apapa so wanu yi na kire ni nyina adu na simu we so we nam yes we are aso no nta obi bia ya ni nyina ye church ne dia wow ye wie pa ye kwa hye machine awohye e bobo ya to de gu Jesus next year He said next year. Na so bi nim yi. Na so bi nim ncheche mi ncheche Yesu na gaza no. Yeah. Kwa. Na so yo a. Na so di san ncheche yi so dia. Enhira nka no. Na de wanyo no. Na No mi aka wo. Oh awie. Yesu akase ato. Owie ye no. Afi no mbedi aduane no. Awro mo na wawie. Verse 23. Verse 20. Verse 21. 21. Yeti abade asa. Yesu kansa. Na ho yira no no odi adanse se na kura ne kura bi se mo se kwa me se mo se mo ba ko ebe yimi ama o mo didi o mo rom na wo ye no o se mo ba ko be yimi ama esuafo ne hwehwehwe ho ani ana esuafo ne hwehwehwe ho ani efisa no ni ko aka no wasam na osua ni ba ko Yesu do no osua ni ba ko Yesu do no ona no twi Yesu kuku ona twi Yesu kuku Simon Petro bu nani se Simon bu nani ka chere se busade o ka no wasam no be yina ma no wasam na ona no pa twi Yesu kuku acho mo amko communion ye bubom ma mo no me ndi biom da okay me kasa mo direct ye bubom na wo waje na so fo no nko ade wanom ase no di pa no ye di pa no wi ase ni anom ano ne na ede aguso na wo ye bu abom wo de tie asem na wa was it opatri Yesu kuku o se opatri Yesu kuku ene wo se ne se ewrade hwan no be yi wa ma no ene Yesu se ne se ene Yesu mo ntwa me onno die ma wo na wa wi na mo tie no mo ho afi bat mo hu de obeyi mi ama no ni pa obeyi mi ama no onno die onno woni a me de panu sini onno de mebu panu sini me de bebom ama me de bebom na me de ahye nanum no de panu sini bo no bu panu sini no de bo o de ma Judas Iscariot no de ma Judas Iscariot na bra o de panu sini ji o bi sai o many pe achiri no Satan shine no Satan wura no ana Yesu se ne se maybe some question eti mu a so fo no bubom ma mo no mo ye Judas asefo ti no bubom ma mo no de na mo kire yi eti no ato ni din say communion na se ka ye Passover dia come was a month. Do you celebrate Passover or communion? Communion means fellowship. And you have to show baby. Passover and you have to ask. Just be called to Bible. No Corinthians get just here come here and come down. Are you Christ Messiah? And be careful. Yes.
Be careful. Now say still. Now say for no money that so Pentecost dia. Be careful. Yes. The activity once in the year and you celebrate Pentecostal festival. Yeah. Yes. You once a year and once a more na watching tinu munnim date ye Pentecost munnim so for some quote na actually dey kan ye share egi he one quote sa quotation no and ni quote Corinthians na o quote no Paul dey no the Pentecost afasha ni tum wogi tum otom wogi tum adaduonu no o kan aya 16 First Corinthians chapter 16 verse 8 Maintenant Ephesus Paul dey kasa no say maintenant Ephesus akosi Pentecost akosi Pentecost efise ye bi epun kase bi emu adwuma yo ebeso abama me enhye be pie firi mama me no timi nko ba bia metrase ma twen Pentecost afashe no ma celebrate the youngs living Yahweh 7 days Sabbath Sabbath apostle kwagma many masa from the whole world yes celebrate Pentecostal festival. Yes. Because you did that once in the year. You did Passover no once in the year. Yes. Until you bet me celebrate the 50th day. Yes. We did now watch it. To we bet the 50th day, we did 13, 8, 17 times. Oh. Did 17 times. About the Amen. Amen. Me go commercial break about. Yes. Ne yaba abeto aso. Me 17 times. And the dear was his son of a dear. Among some I shall go to. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot. Tifen will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Isoya do sudie Yesu Aji Trosem neveti niema yati nyamia sipa Nyamia kwainwa Ewom pase Isola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Krone chiwati Doso ni sebena busama so chimishe Penswele Wajenga brini kobi kawenina she Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosa ya Wawewe Wati Ebrena so jidini Eyedi so nya okuponi Trosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Pati Oka wabua Enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Osofu achi epreni munusu Afrena safu menina Todi atu wenimse Wa we are in bra, we are crying, ni munsuna ya riaba kochebia mani parents inside. Bla bedia kwa chene, juma bekoye.
nyami me muna mane afe bia kwanche muna dosu enye na dase mini atrosa muni kontomponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem kwajini su menfri osofu obi ho ekowie chenye gracia Asante Enterprise, Wada Benjamin Asante, Osuti Musasandi Radiakano. Udia ni pretunyu menche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu osofwa. Ai munyu manwa na bachire. She na se munyu manfenya miya kwanswa. Echeze saka wasofu woni mpuwa na bepwa da sameni na kwa. Ai she Tonton poni krono na peponi pamba. Echlese ogwa safu juma na ni mwasi. Wame juma. Hallelujah.